Samoa, le nugu o te nofo ai. Ya o le ua o mai le vai faaaloalo le malo a tono le malai nei a o talia ai staimi le o toi mamau e no mai e tātou malo faaloalogia a pe foi le fionga i le malo le malo man masio fo e na mataina leo tātou po kalama i le nei tai ao. Caravana making its way to the grounds now, led by Assistant Commissioner Bali Efo Bali.
2, 2. Two, two, two.
DJ tata mais tātou pese Malo. Ia au talia le tano mai o tātou Malo whaalolongia. Ewa tauno mai le ulu to lau fionga e sera tuisano man frutua ia faina selofa tuisano Alfatu ila ufionga ile ulu to ila malo ufaletua la ufionga e sera tuisano malo ufaletua afia mai mtalama yao talofani to the titular head of Tokelau, Honorable Sarah Tuisano, and your good lady Mrs. Faamanatuina Tuisano. Welcome. Ya ele toi mau le pai o le sauninga o na tau no mai leo le fionga i le kovana ya o le Malo tuile manua fionga ya pulali ni ko la pula ya malo no fletua ya ona uta pa leo le pai o le sauninga ina ia utato tutulai ya o fio mai ya le fionga i le kovana o le Malo tuile manua ya ona utato tutulai le mo le taina o le fua tanga vai o le Malo tuile manua. In a moment, the governor of American Samoa will make his way to the ground, and when he arrives, we will ask everyone to be upstanding for the national anthem of American Samoa.
cho tapa mal faaaloalo pe o saoninga ina ia o tatou tutulai e tauna mai o komana ia mo tatou tutulai while taina o fu o malo tuina no. Please be outstanding for the arrival of the Commonwealth of American Samoa and remain standing for the national anthem of American Samoa. Thank you. After you to no phone. Thank you. Please be seated. O tali aile tanu mai ona fionga ile mo malo le malo no siofo ya a to aito no lo la sa ya ona tapale mal faaaloalo le pai o sauninga ina ia o tatou tutulai ya o fio mai le fionga ile mo malo le malo mo siofo
ia ona tātou tūtūlai whaauau lea mo le taina o le vi o le tangavai o le malo tutoatasi o Samoa atoa ai ma le asiasinga o le tūlai whaaloalo a le malo o le malo. Momentarily, the head of state and Michelle will arrive, and when they arrive to these grounds, we will ask our guests and everyone here to be upstanding for their arrival and remain standing for the national anthem of the independent state of Samoa and inspection of the Guard of Honor by the head of state. Samoa e tele matanana e mawalunga lo tulanga awane I toi whātamal ua alu atu le api as e tas dua tolu wha Pingi o kapoinga ai ure me poinga o te tāpāman whanaro pai o sāminga i nei o tātou tūtulai i tau rumai. Na le whionga i nea malo malo ngā misiofo. Please be upstanding for the arrival of the head of state and misiofo, independent state of Samoa.
for your eternal Father. Thank you. Please be seated. Dailo mauma ona pauile o mafautu na fau tu Tausaga fanua ona ia leo le lafulemu we fanga ngana le moana ona si leo na ai pati lima la au le mau e le sulu na e tu tofi ai wana mauane le malama o awatea lo tau tamali na apo i lo tau popula lo alofa wa ape pele malo mao i wa toto tele le u tau tele wa tapa tapa wa pani Iova o Saloma o ena le mtautia ua le ngase lo alofa i Samoa a o le taili o le lua ua utu awa o lele ua pauti o longo ua malu maunu matafanua masiu fatu o Samoa le sau o le tupu na whaasua i tia sau ala sae awa o lele ua nofria tia sua maulolo ti seu oli ua mauta ue mauta le aso ua ua taimatali ua mapue le poini taloto i mutangi alua awa ua e papa au le paia maulunga o le antunu paia mai ona puna o seia paia ona fatu tuloto e paia o tatou malo paia fale kalesia o paia o le antunu ai paia maulunga o tatou malo fala o longia o se taimi ona tuu le le tai o le vatele malele le fionga i le au malo o le malo e anga tonu ai le paia maulunga o le nei sauning whairu mātou leo masui o le fionga i teitai fono o komiti o tāpenanga o Tutoatasi le fionga i te maitai pālemia mātou te whātalo whātuai i le nei tai au mātango fie i le alofa o le atua mātou te whātalo whātu malo le soifua mo le langamatafi ia fio mai tala mai au su mai maliu mai i le sauringa wha le malo mo le Faamanatuina o le ono sefulutolu Tausaga o le malo Tutoatasi o Samoa. In the holy name, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we welcome you this morning. Greetings to our esteemed guests joining us for the celebration of our nation's 63rd independence anniversary. We welcome you all, those who are gathered on these grounds, and those joining us from all the villages around the country and afar. Talo Falama. It is my esteemed duty to announce the proclamation for the celebration of the 63rd independence anniversary of Samoa from the head of state, Fionga Tumaleli Fanovale to Aswalavi II, and I shall read in Samoan and in English. Ele suafa paia o Yesu Keriso, le ona le malo simalama, le alofa e whavavau, ona le pule au le lalolang, e ia ile tuana o ia, e a fio I me umalama, ma o le pulenga e whaunga ina e tangat Samoa, e te tonu atua oi na fasino mia mai ana tula fono, o lona tofi paia tu fasolo. Ona ua whaalia e teitai o Samoa, le tatau na vea Samoa ma Malo Tutoatasi, e whaamae I lunga o le talitununga mawaa, whake risiano matumanga nuku o Samoa, ma ua tā mau le whaamae o le Malo Tutoatasi o Samoa,
o Samoa o le tunu ke usiano e whaamai le tu o tama le alo ma le ngāna pa iyo ona o le whono whaamai e vea masui o tangata o Samoa te lio ina ma whaamau ni ai le whaamai o le Malo Tutoatasi o Samoa i le aso lua sifurvalu o ke topa a feiva salau onu sifuru ona o le nei whaamai na te lio ina tangata anu uma o Samoa e se fesili na whatuina ma whaamau ni ai le palo talau tele sa whaia i le asoiva o me a feiva salau onu tasi e la latou ua lua sifuru tasi ma sili atu o latou Tausaga ona sa whaamutaina e le whono tele a Malo au whaatasi i le aso fitu i ulai a feiva salau onu sifuru tasi le whengainga o le tausia o Samoa i lalo o le vainga o Malo au whaatasi ma e amata whama maluina le nei tūlanga ma i le aso mua o Januari a feiva salau onu lua ona sa maari lia tangata anu uma o Samoa e whataua ina whale tūla whono lo latou whawai i le aso mua Januari a feiva salau onu se fululua ma ona ua tāla whengai ona Faamanatuina le nei tūlanga e siri ona tāua o le melea o a ua tuma le di whano vale to a sua lau vi le lua a o le Malo e tusa i mai e inga o le vai na lua sifultolu pui tasi o le whawai o le Malo Tutoatasi o Samoa wa o whaasira sila alo ia atu ai nei le Faamanatuina o le ono sifultolu Tausaga talu ana Tutoatasi le Malo o Samoa i le aso ngafua lua Iuni lua whelua lima whaia i lalo le saininga ma le whaamau whailonga Samoa i le nei aso sainia tuma le rifano vale atua sua lau vile lua a o le Malo. In the holy name of God, the Almighty, the ever-loving, whereas the sovereignty over the universe belongs to the omnipresent God alone, and the authority to be exercised by the people of Samoa within the limits prescribed by his commandments is a sacred heritage. Whereas the leaders of Samoa have declared that Samoa should be an independent state based on Christian principles and Samoan customs and traditions. As it is now enshrined in the Constitution of Samoa that Samoa is a Christian nation founded on God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Whereas the Constitutional Convention representing the people of Samoa on the 28th day of October 1960 adopted and enacted the Constitution of the independent state of Samoa. Whereas the Constitution was accepted by an overwhelming majority of the people of Samoa in a plebiscite based on universal suffrage on the 9th day of May 1961. Whereas the General Assembly of the United Nations Organization unanimously terminated the statutorship agreement on Samoa on the 7th day of July 1961, the termination to be effective on the 1st of January 1962. Whereas the people of Samoa have decided to bring into force the Constitution of the independent state of Samoa on the 1st day of January 1962. And whereas it is fitting that this momentous event be duly commemorated. Now, therefore, I, Tumaleli Fano Vale Tuasualavi II, Head of State, pursuant to Article 23, Bracket 1 of the Constitution, proclaim that the 63rd anniversary of the independent state of Samoa be celebrated on this day, Monday the 2nd of June, 2025. Given under his hand in the public seal of Samoa on this day, signed Tumaleli Fano Vale Tuasualavi II, Head of State. O te tāpāmana whaaloalo, lau sunga e le teiteifono e kālesi so whaatasi Samoa, lau sunga ai soli uli, mo le teiteinga o le nei sauninga, e le tatalo, Reverend ai soli. Lau fie, toa le lei, tausangi leo masani o tae au,
ave mua o le malama o le alofa. So tae au tulia, Samoa. O te le toe au te laina o pa ia, polu musawai manono mapolima, tutuila ma manua. Faale anga nuu, faale malo, faale kalisia. Poto futi afu etas. Malayo le tu. Yo tatu pula. Ibi. Tai o tuli. Ba fole anga pa I so tau. Te wina o tus pa ia ni swafo te male alo male anga. Wa fetala yatu Yesu ya te ilatou. Ina fatu tumu ia o vai swavai. Lato fatu tumu ina lea. Wo o lava ilau. Fetala yatu ia ya te ilatou. Ina asu wana ia ina ave le pule il tausamanga. Na lato watua lea. Wa tofo fo ile pule il tausamanga ile vai wali waina. A uona le iloa le mea na mauai. Tatu tumu vai sua vai Samoa. O le fato nua Yesu. Logo ane ya te ia le uma le tangata. Uma. Le nātua uma le tangata. Ni bea le i whaia le fuafuanga pa ia le atua le amatanga. Nate le i whaia se uma. Aina ta pena le tangata ia lona uma. Ina ua mele. Ma vale taurima manu e tena ai so na ai na o ai vale le iloa fa manianga ai u na lima le uma fa tu vai sua vai o le malelenga na fua le uma al tangata. O mesinin tahu mana mayor talal nei. O tangata na pasi le umma le. Na pasi ya Yesu. O le fafine. O le fafine lo te mea. Na tau ya Yesu le masiasi. Male luma o tangata. O umma lo tapenang. O le ari mua le I tusinga o tuspaia. O le ngaruenga fafautua al tina paia o Maria. Yesu! Tau fai le luma, tau fai le masias. Nothing at all. Benjamin! Ina pesa tali a Yesu iluntina. A wasila fia Maria. E faia Yesu. E faia Yesu. Patu tumu vai sua vai. E aí se mea da pele iloa pe almena umai. Pena so na inu, pena masa sa. Pe paua ele lava. Awa o le natua leo tangata o le alta pena o ani whailonga o ani universite PhD, PA, MA, DV I le mawhaina to e mauai e tangata al whamonianga le atoa e uma ana tangata e uma Toe au se pili ma se mo'o. Nana le iloa le mea utupu nei a Samoa.
e o ai se tamatiti whatoa whanau tae ao nei whanau malangona o le masias whanau malangona o le whanonoa taita ia o le malo ka watu ana le la le tala ya lau talinga malo i fono al malo tau pulenga na whainei le maanaia le ata ngia o tutoatasi ma ngā lua vatasi e tasi ala fiafi ato e latu ma le tala umalepe uma patu tumu vai jua vai e iloa ia ona nei pola la tele ilo pola mele fai na uma na fatu tumu e to sai mo fatu nunga asu vai e alu malele mautonu e ona na alu malele puse ia vele puro te so manga o ona tau su na masa ia vetu e toto le mele mai le vai na masa yo le vai na outro fio watu o waina na fio mai Yesu Samoa ina ia fatumulo nganga ede tausu e ina I fafose fo ede tau amina ni lo ia mani famasino mai fail melea Lea Samoa. Lea tai o Malo. Lea tapoina I lau paolota na se. Aisha. Siana se. Fatau tupe. Tolu se fulu pieces of silver. Na fatau ai e lesi so lo na li. Tena iu ya ntiai. Dia la te fai pa lota Samoa. O le malo tupe fili ai o tai. Fa tumu ya Yesu. Fau ya Yesu. Aki ya Yesu le fa vai lo malo Samoa. E tofu ne ai fa mai le fo no te malo. Sai! We do the name lei wo mai le nei tu aso. God is good. God is good. Ya wo foi atu. Po le ale fia poto I feo tu fai longa ma. Ai uma. Ngao. Langa le na tua ma sanio te ngata na fau o ma tua talu la mtaka. Pa wa le mele umai. O le fatumu lo osa Samoa ia Yesu tatu talo na lie I lo lofa I lau foa I au ngata ma mo matou tua o mawai na latou ta pena ina le angia o tanga vai o Samoa mo fata tia le fa vai e fa vai ia te oele tu nune ta fitai le tu ta fitai nei tai au mata ngofi o to afi mali o mata mori ma wina le au mai o lo nganga ma lie pule fa fitai lo lofa pa ngalo mata o wisu pa ngalo lo mata so na fai o lo tunu pa ngalo lo mata le alo lofa pa ngalo lo mata manatu fa picho ta mangalo lo matu na o ai vale sanga fa o popo ina ipea le natura uma o le tangata soifu tumu ya te oi ta lango ya te oi e manuia ya te oi pa manuia ni yaso ya ngi o le matu salo tonga le tanga vai ta pene o matu te mau vai ia pa ia ma ia maua le file mu ma vi ia I o le tua le yaso
I lo suafa ke riso. Ua ole mamato uvala au tuai. Ameni. After yatu. Na sunga i teitai o sauninga. Na sunga i whawhingainga. Ai soli. Ia mōle. Mana vanga pa iele nei tai au. Ia te au le awatele. Te wai o te tapai. Ma le whaaloalo. Lau whionga i le au mamalo o le malo. Lau whionga tui mane li whanu solo vi vale toa le dua. Mō lau mane lenga. Lau whionga i le au mamalo. Patalo vatu i lau sunga il taitai il sauninga. Sunga Reverend Aisoli Iuni. Taitai fono e kalesia so fatasi. Au toa fionga e sui o le fono e sui toa fia. Lau fionga il tamai tai palimia ma le kapeneta. Lau fionga il fon fitalai ma sui mamalu o le palimene o Samoa. Lau fionga il famisinsili ma le vasenga o le famisinonga. Lau fionga il komanda sili o Amerika Samoa. Lau fionga il ulu o Tokelau. Members of the Diplomatic Corps. Paurulunga o matanga luenga, mawhaalapo putonga le Malo. Pisinisi ma le vaenga tu maoti. Le paia o le uwhainga luenga tutofia le tua i whata whaitaulanga e fia. Le mamalu le tunu wa awai mai le neisa o ninga. Mai o lo mai moa ma whaafonga tapu ai mai e le ngata i Samoa nei ai whaapea ma tunu mamao. O le paia la malea wa a inga matama o tama ma a inga tu mua mapule i tu au ma la taua a inga i le tai ma le vaa o fonti ai tainane sua ma le vai whanua fo mai tu langi sa ole ma le lau niu sa lua a fio fatui ma toto ma upu i manua tele. Patalo vat foi i whaalapo tonga ma onga ese tu pulanga talavou alo ma whanau o whatasi mai i matangi ala rua nei mo le SAVALI FAAALOALO o le Faamanatuina o le ono sifuru tolu Tausaga o le tātou Malo Tutoatasi. Wa fotu malama nei le atata o taulileia e pe ona mo ai le tamaetai o fiti mo polonga ina wala foia i unungalu le malu le tapuitea wa taoto fo i le vai le atata o le tama o Samoa na ngalo wa olea o fatu o fana lupe le la o le taeao manino ma le taeao tutoa o fianga ngana i nei le faungana se isula ma ai lao le matango fie o le atua fofoa, le atua le tama, le alo ma le nganga pa ia, o whaamai ai lo tātou Malo. O te fia tā wai nisi o upo al whaisalamo e whapea, a mo ia le nuu, po le atu nuu, wa atua i le li. A mo ia le nuu, po le atu nuu, wa atua i le li. Ma o whapea atu ai, a mo ia Samoa, wa tua i le li. O le onga tātou toe a le anga pioa i matangi ala lua nei, i le langi manino ma le toa lau le lei. O a le li ilo tātou atua sa na taita ina le fōlaunga le tātou sā. Ma taua i manu le wha moe moe o le nei tai au. O tātou au lia ai le na pule wha soifua le ono sulu tolu Tausaga o le tātou Malo Tutoatasi. O wha malo le langi mama ma le soifua maua. O wha malo foi le folau. Le atu nuue, a walawane i ngalo, o le Malo Tutoatasi o Samoa, o le tātou tofi mai le atua. O le Faamanatuina i Tausaga taitasi, o le avea o Samoa ma Malo Tutoatasi. O le tātou Faamanatuina foi lea, mai le tasi a ngā tupulanga i le isi. O le alofa tu noa o le atua.
Na maua i o tātou tua le loto tele, le malosi, le poto, ma le tamau a inga. E fausia mātina e ai le malosi o tātou atunu, le nei o tātou ai, masao i maa o malie. Ato manatu i futia o sola, i atu wasa e fia sa ata wasa mai ai le folaunga o le tātou atunu, se i o mai le nei tae au, e ma eu le whamaoni o le tātou atua. Na maua e Samoa le Sarotonga mai pūlenga whakolone, le nei o whafueina pūlenga i le tātou Malo Tutoatasi, e o tātou lama taitai ma tangata anu. Ia whafo i pele vi inga ma si il whaftai il tātou tapau i le langi. Wa alana taita inga, mauna au, whaloaloa, o lo ta ui, ma maru tapu au ina ai pea, lo toso i fua ma le tātou wola. Ai meise o le tātou tofi ma le tātou whasino manga o Samoa, o lana mea alofa mo i tātou. Ai le ilava se fōlaunga i le whitaia i ma whita malu i tau o le vasa. Ma oanga i o le soifuanga i le ola nei. I tātā longa atu ai, ma se whau, le atu nuue. Tau lava ina tātou mātala i ngā o inga le li o le lolorangi. Nei mai vai ai le whātua tua i le taita inga mana le atua whātonu wholau. I tai malu ma pēr le langa o le vasa. Oie whotua ai pēr mālama. Ma maua le toa langi le lei, e po lau saunga le muai, le sao Samoa. E muli atua ili whaftai tele i taitai o e ka le sia, ma le au whai ngā luenga tutofia le atua, o na la au tau tatalo, ma whanono ngā manu i le atua, ina e manuia ma tofi le mu Samoa, o le tātou tofi, ma le tātou whasinumanga mai a te ia. E tali tonu, o lo sulufoi le la mepa le au whatuatua e tutonu o fioanga manu, pa pea a inga, i ana pongi matatalo, pai pea, mo le file mu, ma le manuia o tātou taitai, pa pea le tātou atunu, pa malo le whatotoa. E mamoli atu foi le wha malo ma le whaftai, i la wafionga le tamaitai palimia ma le kapeneta, le fonga fitalai ma le palimene Samoa, sinsili ma le whamsinonga. Whapea me tā ngāruenga ma whalapo pitonga alo au tau whitai tungai e o mai le nei tai au. E le whaingofia lo tau malauina. Ai uina whongawā e se tiute ma matafa ioi. Ai o le au ngā ute o la au tau mulmulu ngā au foe. Ia manuia Samoa ma o tangata. Ha malo whai o le whaiva. E whaftai atu foe Samoa le atunu pele. I pūlenga mamalu ali ma whai pūle. E whono whaavae wha le tū malo. Sa awao ma tamaitai, wha le tua ma tausi. O ta māma tina mātutua, mo autou tatalo, lau tau tapua inga, lau tau langolongo sua, ma autou ngā luenga uma mo le manuia o fioanga manu. E ka le sia ma le atunu, ai meise lo tātou malo. O lau tau tō whāma mau ma le whautanga lo loto foi. O lo tu mawai Samoa i lona mamalu ma le toa file mu, ai mese o le malu pui pui o tapua inga i le atua. E fia tau o fo ili sawa o ngao le o whai pisinisi, o e whai ati nae, o whalapo pitonga ese lo whai au unanga whapitoa. E mana tua fo ili tautua ma le anga milei o a inga mo wo, o lo papa au ma lala i atunu mau, ma fesoso ni mai. E mole atu foi le whaftai au manga ma le malosi o nuu. O lo whaia le whaiba o le tautua. Pa pea alo ma whanau o whengai mga luenga, au aonga, ta alonga, maisi whaiva e mauai le lumana i manuia. O le ala i le pule o le tautua. Ia mana tua foi o tau o le lumana i o Samoa. E mana tua foi ma le whangai tia tama whanau. O lo whaima ave fua Samoa i ngā luenga, i to finga, ma whalanga maia i atunu mau. O lo tau li le ai, whaavao Malo, le ingoa o le tātou atunu. Whaaftai atu foi, i le mamalu o pota mai, e mori mawina le Faamanatuina, o le ono sfulu Tausaga, o le tātou Malo Tutoatasi.
Ai meso na ialo ma whanau o sa uni mai mo le savali whaaloalo i le nei tai au Faamalo le loto nu. Tāua foi ma le nganga whaafitai le fsoswani whaiwhaipea ana ia tātou paanga whaale Malo ma ia tunu ma mau mo le atina eina o le tātou Malo. Samoa e, ua so te iao ma watini le matala langa e ala i lau wha tamaso ali inga o le ni Tausaga. E le whaititia i le nganga whaafitai i le atua i le ni tai au. O Malo le pale, o Faamalo le folau. O le watue le whangai foa, e Faamalo le whangai pa au. O atoa le ono skul tolu Tausaga o le tātou Malo Tutoatasi. A le talo lau tau o ona, au nei whangaloina le alofa o le atua ia Samoa. Ia mea lama le alofa o le atua e whai matapasa e folauti wai le sao Samoa i le nganga e tasi ma le whamoe e tasi. Ia while mu ma whalofani o tātou tangata ma ngā lulu e puna wai mo se lumana i manui o le tātou Malo ma le atunu. O le alofa wha le atua e onusai e anga malu e le losi losi e le mita male e le whaafetaina e le amio matanga e le sa ilia e ia ana lava mea e le whaitaita ngō e le whaitau leanga watu ina mai nisi e le fia i le amio leanga ai fia i le whamaondi. O le alofa e la matia mea uma e le se mea ngata mai ailu na whatotua malona whamoe malona o musai e le uma le alofa. I whamanuia tele e tua i le Malo Tutoatasi o Samoa ma le atoanga o lono ono sul tolu Tausaga. I whamanuia fo i le tua i le mamalu wa o whanga poto mai whapea Samoa au so i fua. Today, we gather in solemn tribute and heartfelt gratitude to Almighty God, whose enduring grace has once again united us in a spirit of peace and reflection. In this sacred moment, we humbly acknowledge His divine hand that has faithfully guided Samoa through the tides of history, leading us safely to this momentous occasion, the commemoration of 63 years of our independence as a sovereign nation. And through our celebration today, we declare and affirm that all honor and glory belong to God for our heritage from Him and for the progress and development we have achieved as a nation. In contemplating the unfolding of time and the challenges and trials that have defined our national story over these 63 years, we remember with abiding love and solemn reverence our forefathers who valiantly championed our freedom and laid the foundations of our sovereignty. And we hold an unwavering conviction that God's bountiful grace and unfailing faithfulness guided them in their pursuit of independence and crowned their efforts with triumph. That same boundless grace and unwavering faithfulness of God have guided, protected, and preserved our identity and legacy through the generations, empowering us as a people and nation to govern ourselves and shape the course of our destiny. Challenges and trials are enduring truths of life. Yet, in the face of adversity, I am reminded of the timeless words of the psalmist, "Blessed is the nation whose God is the Lord." With conviction and pride, I echo, "Blessed is Samoa whose God is the Lord," as declared in our Constitution. Through our trials and tribulations, He has been our shield, our glory, and the lifter of our heads. And in declaring
that God is the foundation of our strength as an independent state. We affirm our steadfast faith that when God is at the heart of our lives, we shall be blessed as a nation, and no force of this world and no scheme to divide, disrupt, or sow dissension amongst our people can prevail against a sovereign country anchored in divine purpose. Even the deepest divides can be bridged, and every adversity can be overcome as we press forward in unity and progress. I offer my heartfelt gratitude to the church leaders and clergy of all Christian denominations across Samoa. Your steadfast commitment and faithful intercession have played a pivotal role in upholding the peace and unity of our nation, especially through times of hardship and uncertainty. I would like to extend my sincere thanks to the Honourable Prime Minister and Cabinet, the Honourable Speaker and Members of Parliament, His Honour the Chief Justice and Judiciary. Thank you for your tireless efforts in guiding our nation forward. Your leadership, vision and commitment to the betterment of Samoa and the upholding of the law and justice for all are deeply appreciated. To all government ministries and corporations, your hard work, collaboration and service to our nation do not go unnoticed. I acknowledge the leaders and people of our districts, villages and communities. I am deeply grateful for your continued efforts and invaluable contribution to the advancement of our country, particularly our government. Your far-reaching influence and steadfast commitment remain the bedrock upon which Samoa's enduring peace is sustained and dignity upheld. To our beloved relatives and friends residing abroad, thank you for your steadfast support and love for Samoa. To the business community, thank you for your commitment to economic growth and providing opportunities and livelihood for our people. To our various organizations offering support and assistance to our people with special needs, thank you for your compassion and your tireless work. To our development partners, thank you for sharing and standing with Samoa in our journey of growth and resilience. To our children and schools who are with us this morning to witness our independence celebration and participate in the march past, I am proud of you. Remember, you are the enduring hope and future of our nation. One day, some of you will be the leaders of Samoa. As we reflect on the journey we have taken, may we never forget the blessings we share as a people and a nation, rooted in faith, love and family. Precious values that continue to guide us through every challenge and triumph. Now, more than ever, I make a heartfelt plea, Samoa. Let us go forward as a nation, bound not by differences, but by the spirit of peace, unity, and respect for one another. Let us walk together in humility and compassion, guided always by our faith in God, who will never forsake us. Let us rise above division and hold fast to the truth that we are stronger when we are united, and strongest when we have God and love within us. As the Holy Scriptures declare, love is patient, love is kind, love is not envious or boastful or arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. May God bless Samoa in our celebration of 63 years of independence. May His grace and special favor be upon you all. So forth.
fonga le tu e mala le ko mai la fio mai ya mama pa tai mala le fio mai ya. Thank you very for destinations. Ole sisina e o tamai ole Malo Tutoatasi o Samoa o te tapai ma le whaamalo lau whionga e sui o le whono sui tofio lau whionga e le tamai tui atua te pisesefi mo le tuina o le tanga Mai o le Malo Malo Tutoatasi o Samoa. the hoisting of Our national flag will be performed by one of the members of the Council of Deputies and former head of state, Ifionga Tuyantua Tutoatasi. Can I caution our guests and everyone gathered on these grounds that 21 gun salutes will be fired while the police lead us in the singing of our national anthem in honor of our 63rd independence anniversary celebrations. Please note that these are empty rounds made especially for ceremonial purposes. Please be upstanding for the hoisting of the flag of the independent state of Samoa. Tutulai paia o sauninga. Mo sisinae o le tangavai o le Malo Tutoatasi o Samoa. Ja, whaafitai pai o malaudia a whiwhiu tōna whang. Ia pai o le sālinga o le a whasolo o tātou SAVALI FAAALOALO e le nei tae au. Taitaia e le tūlai whaaloalo le Malo le Malo ia ma whaasoro solo mai ai e peo na whaatulanga i nai le Malai. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the mass parade will now proceed and will be led by the police caravana and the police brass band. Ja, la whaatulo i lau tau sa se tolu ia awal tātou nā ruenga pāwhitai.
Malo on sa il tanto watunu ulune tayau ya ai maso tanto malo faaaloalo ya luna ua tai mua mai tanto failo tanto malo nei tayau ya tanto SAVALI FAAALOALO sia mai sepati na tanto malo faaaloalo sia tanto faafelo ai ya il faili malo le sai malo le fatotoa. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the state service of the 63rd anniversary of the independent state of Samoa 2025. And leading this morning's march past is the Samoa Police Band. Let's give a round of applause to welcome the Samoa Police Band. Lava manga masani mamalu al tanto matanga wenga tautaia la fiunga konsina ya awapau Filipo ya olala pai ya fapena foi mo tanto fai malolon sai la fiunga mas foi le sui konsina ya papali ya mo tapena ino tanto SAVALI nei tayau ya maise fu'u tu lai faaaloalo ya maise mula tapenanga. Good morning, Fellow Falava, ladies and gentlemen, leading the Guard of Honor is our Women Assistant Commissioner, Pali Efo Molele, the Island Superintendent Carl Aumua, and Inspector Masai. Sele dato tangal malo orto Tausaga il dato amo moi nei Tausaga lo olo lima olo sulto Tausaga and it's an absolute pleasure to also have the Australian Federal Police on the ground joining our local police band. So they are technical officers and advisors on the ground. And thank you very much for joining this year's celebration. So my participants na mo tato malo faaaloalo ya o malo mai malo tele Australia. Ia martato wa o mamua lea wa o mai nei luma o tato wa o ma le loto tamafai I vai tele. Tele lava I pionga le mai tai tole mai pa ia la inga faiaonga ai mai se alum whanau o tato launua le lotam fai. Ladies and gentlemen, our first school as part of our march past is our students from the Loto Tamfai School of Disabilities. Please, a round of applause for our students. And here we have the National University of Samoa up next, and is being led by the Samoa Maritime Training School. Tasilia laumua pitasilia na tele ya laumua o tanto wa onga tulua ya olo mulunu 5 time olo Tausaga le Tausaga. Ai tato wa onga malingi mai le tato University of Samoa
so mai e mo le aonga tulanga lua o sios palauli le kalesia me tisi lalo le wainga le taitai o le whionga le lipule le sunga whawhengainga ia Reverend Forward Tui Safia ia maripaia o le ainga whaiaonga ai maise le mamalu o alam whanau o le tatou laumua o sios palauli i whonga i whaleula a mais patpatele o le tatou laumua alo patai i lau sunga le whawhengainga maripaia o le ainga whaiaonga i le tautua matabela i lau auina o alam whanau a le tatou watunu. George Brown Primary School. Ia, ma soa e a ma le tatou polisi o Wesele lalo le vainga le sunga le whawhengainga wewe na li le fua ma le paia o le ainga whaiaonga ia whapea li mtamaitai ma le polisi o Wesele nei Tausaga lua lima i e le matatia o le tatou laumua o Wesele champini le under 18 i lakapia tama ia whapea whai lakapi a tamaitai ia o se matatia fau le nei wa ave uma i Wesele ia champini o le lakapia nei Tausaga Malo whaftai i le tatou laumua. Dai le oi mai matingo fiel nei tai au la oi mai whanau aonga lau whonga pipia nei le nau tainga au wai le whatisinga mai se Faamanatuina o le ono sultol Tausaga o le Tutoatasi o le Malo Samoa whaftai. History has been made as the Wesley College won the recent under-18 school championships that was held a week ago. They both won the under-18 teams for both girls and the boys division. Thank you very much, Wesley College. A round of applause for the champions. Tito mais patpatele mo whanau aonga mai se koe whiongai li matamaitai whai aonga ma pefon puna aonga le nei tai au whaftai lo tō awai mai. Whaftai poi la whionga le patonsilio aonga le kalesia mentisi Reverend Tualangi aye o tatou Tutoatasi. Ia ma soa i poi ma le tatou laumua a puna oa le aonga ma tatou aesese a le tatou e kalesia mentisi i whongaa. Whaftai tere lava i le songa le pule aonga ma le mamado la inga pai aonga whapea li mtamaitai ma le tatou laumua puna oa por kalame mtata esese lalo le wainga le tatou e kalesia. Alo whaftai. We have our Tibet program under the Methodist Church. The Laumua Punoa are now in front of us. So thank you very much to the principal and staff of the Laumua Punoa School at Whangaa Whareula. So mai ai tua in Lalomanu Primary School le foi wanga i mai luma le. Pe la monei o luma malai nei o pulaonga Pitivale Solomona pa pe foi le mamalu o li matamaitai whai aonga. Whatalo whatu le nei tau Malo whaftai mo lo tō sao taua i le Faamanatuina o le Tutoatasi o le tātou Malo. Se mai se patipatele mo nai whanau. All the way from Lalomanu. Thank you, Lalomanu Primary School. And coming up after Lalomanu, one of the oldest schools in the country, Samoa College. Atamai e tautua mo Samoa, under the leadership of Principal Karene Fasila, her staff, and the students of Samoa College. Laumua tatou kulisio Samoa mai wase lalo le taitainga le sunga te mai taipule ao Karene Fasila le paia ka penana na wauina amata mai Tausaga iwa to so atu e mai Tausaga skulu ia ka pena isi o tatou masenga o le tatou laumua to tele nisio o tatou atunu na wauina i le nei laumua. Nasi ni aonga to tele au mamisa, nasi ni aonga sili to tele o le kolisia na Malo. Yes, one of the most successful colleges in the country who have been able to produce hundreds of graduates who are now successful judges, CEOs, ministers, and as well as business community. Thank you, Samoa College. Koinonga le sao le kolisia Samoa i whaapoina tai o le tunuva pe poi sunga i whawhengainga e me se lava o le roa loa so se mtatai sese ua iai lava le sao le nei aonga kolisia Samoa. Whaatai mo lo tō sao taua
ili nei taiawa mese o le Faamanatuina o le Tutoatasi Samoa. Ia, lea ua muli mai ea le tātou vasenga whaau aso, le Tausaga solulua, whaafitai a te utau le whanau, mō le tausau tāua. Ia ua muli mai tua, le whionga le tamaitai pule, whapea le paia o le ainga whaiaonga. Ia, ma se tasi foi o tina matua tātou, le skopa, le tamo teile tuai. Ia, le whionga e tavui eni, ia, ua tātou whaatasi nei tai au. Ai au pea o tama mateni tuai ia muli atu tua, Malo mo lo tausau whaafitai tele, le au ai mai ua mawalunga ai le whamoemoe o le Tutoatasi. We have the Old People's Association. Talo. Skopa. Whaafitai lau sunga whawhengainga, ia manisi foi, o lātou na auina i le tātou laumua, o le polisi o Samoa. Ia na so mai lola ia le tātou au. Waimea Primary School. Up next. Tele lava tātou laumua santo tantono o le vasenga fitu manamano le ua whaatasi mai ia wār whamoemoe o le tātou watunu so mai ei ia ma le whionga le lipure pa ia o le ainga pa ia honga Malo whaafitai o takitai tele mo lo tausau taua i le aua i mai le nei tai au o mātino piei le Faamanatuina o le Tutoatasi o lo Malo. Ia, so atuai ma le tātou polisi o le pāmano tufanga ia lano le taitainga le whionga ia le wanae long fau ia ma pa ia o le ainga pa ia honga whaafai tele lava no le tausau i le tātou whamoemoe nei tai au. College, preschool, thank you very much. So mai lola ia sao le tātou ofisa tutonu o Lusila, hai Lusila, ia pole atu whaafitai tele rawa. I le hai Lusila, se tasi leo tātou pāanga tāua, ia tonu o tātou atunu. Coming up next are the members of staff of our New Zealand High Commission based here in Apia, and immediately after them are the Volunteer Service Abroad, or the VSA, who are serving Samoa in different ministries here. Thank you very much for your assistance. So Mayai, Malawa to Lua, Lapia Primary School. Ya, ole tasi nei o tātou waonga tūlangalua, pito seli na toa tele. Ole tātou tūlangalua lea o Lapia Primary School, lalo le taitainga o le lai a pase la toluono. Tasi whele ia unga, ia matawina lava fuila luma o luma o whaunga swinga o whanau, mana senga walu ana i atu polisi Malo i le ula unga, i le whaiaunga, i le tāpena. Paisto tele o le whanau, ai au mamisa o lo, hawa mai le aunga. Moi. Le nei tāua tu sai malala, tu savali mai tawatu. Ule lava ua paau o mai i whanau a onga mai lava kisenga mata se tau lava i luma kisenga whai lau hui lava i whanau i lipu mai tai pai a onga o lo lango sua mai le au mai o whanau sabu whaatai. Some of these youngsters have been here like as early as 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning. You can enjoy your breakfast after this. Paro whaatai, tātou mai tai pule, mana inga pai aonga. Ia na so mai lola ia, o le tātou aonga tulangalua, sa ngate sia i le pea. Coming up next is St. Teresa's Primary School from the pea, under the leadership of Sister Maria Tevanga and the Sisters of Our Lady of Nazareth. A big round of applause for one of our Catholic schools in the country, St. Teresa Primary School from the pier, under the leadership of Sister Maria Tevanga and the Sisters of Our Lady of Nazareth, and together with members of their staff. The Toninga Masani lava le pea, St. Teresa, Yolova Benana, Kasiema, Toninga le nei tai au.
Ia, so mai lola ia le lau mua o tamo matene o le pota nofo o le polisi a abele. Nano le vainga o le fionga le lipule ia soalo o te lia soalo papel pa ia o le ainga pa ia onga. Tausaga le tea tātou pātuti ai le se lau tausaga le lau mua lea ua tātou aulia le se lau maletasi tausaga a le tātou lau mua tama mateine a le pua tau nofo lea o lo whaamanu ai i lātou anamatau o le tautua le whamaoni ma le tausinio pāwhakaitele le lau mua avele o le tausao nei tai au. Avele College, the oldest college in the country. In 2024, they celebrated their 100-year anniversaries. And of course, their famous uniform. And there is no better person to explain and tell us a little bit about the uniform than the Commissioner and Fire Services, Aso Sa, students. Ole to ina lava le na mata mai lava le au mai la tanga ole lava ya se mai se pat pat tele ya wa ko le sa taua tama mai to pota lofo pa po limit mai tai pa ya ma los pa tai mo to sa taua ile nei to sanga. Thank you Avele College, thank you Principal. Ya, le so mai loa ma le SAVALI FAAALOALO o nisi foi o tam tuai o le Golden Avele. Se mai se participati fa felo aiatu. Dado le taitainga o le fionga ia pe ngai mari ava ia manisi o tamari o fai malanga mai atunu mau pia wai i le tatou fa moi moi. Pa taitele lava i tau fionga. Ia, so mai loa ma le kapo potonga o lim tamaitai tuai. Ia, pa tase ma latou tausala. Ia le fionga le presidente ia tupai atoa tupai atoa le presidente ia papea malo laulau latou na auina i le tatou la aonga ia vele. One of the most organized national associations in terms of former students, Avele Old People's Association. Malo fatai To mai se pat pat tele ko le sa taua foi li mai tai tuai na au ya vele. Thank you very much. Malo fatai. Ya, oro fawa pea ia le SAVALI FAAALOALO tamu tei tuai e lau mua o avele ma soa i lola ia o lesi leva aenga o le tatou Universitea o Samoa o le Faculty of Health Science. Ya, Tele lava. Coming up behind avele are students from our National University of Samoa led by the Faculty of Health Science. And behind this group of students, we have students of the Faculty of Education. Two of the main sectors of our government, health and education, leading the group of our National University of Samoa. Malo ne ma na university ya lo wina ya mafai ona fai la to ko mai kai ko la to mafai ya wa mo le wina alo ma na wo chuta to wa tunu patai university of Samoa mo to Taua ile nei Tausaga. And up next we have the Faculty of Business and Entrepreneurship. Taitaia e liftalenga ya fisolai ole nei lava soifua fisolai. Malo sa i tatou yala ma tatou sa fainga. Hello everybody, good morning. Salute with a smile. Matango fie famo mo le yaso ile afio mai ma le tala mai o au malo patai mo lo to Taua.
Yeah, and hello to my former Faculty of Arts. Hello, beautiful Saliani, everybody. Yeah, special good morning to Fusa'a, Dr. Patila, and of course Deputy Vice Chancellors, Besades Malihang and Lotsa Sarai. Thank you for your participation this morning. Ladies and gentlemen, immediately after the National University of Samoa, led by our current Miss Samoa and Miss Pacific Islands, Litara Allen, and of course we have our staff of the Samoa Tourism Authority under the leadership of the star Robert Asam and all the staff of the Samoa Tourism Authority. Malo Kaptai, Sao Taua, Immediately after we have the staff of the Australia High Commission who are joining us here on behalf of one of our major donor and development partners in Samoa. Thank you very much, Australia. Good morning, Your Excellency, Will Robinson. Paaptaitele Malo Australia moloto sao ili ni taiao. Ya, se tasi leo aonga mai le kolisio sanganga ni fenga. A lo paaftai lo fionga ili kumaitai pule. Ya stati mapea ia le ainga whaiaonga ia mapea le ia rin tamaitai o tatou launua kolisio sanganga ia whenga paaftai tele moloto sao tāu. Thank you, Wafenga Primary School, for your contribution this Sanganga Primary School. Alakariela ngaimia. Sanganga College. Moloto sao le nei taiao. Ia aro mai tua le pionga te mai taipule ma le paia o le ainga whaiaonga o lo ngā lue na o ino anu whanau a le tātou lau mua i sanganga ia whenga ma tai tele mo le tau sao tāu. And up next we have Faamanatuina Christian College. Tele i la pionga te mai taipule, ma le paia o le ainga whaiaonga, ia papea alum whanau o le tātou laumua, Faamanatuina College i Vaitele. Tele lava, more to South Taua, il nei taiao. Faamanatuina College is one of our growing number of schools based at Vaitele. Thank you, Paaftai. Ia matawatu ua faistotele o tātou polisi le nei, ia ua whai o lātou sao, ia Faamanatuina lonus fu Tausaga o tātou Tutoatasi le nei Tausaga, whaaptaitele le sunga le uluaonga, ia whaapia fo i le pūlenga, ia Malo whanau o le tātou aonga. Malo whaftai misa e kōringa mai o le pe e whai level i whanga solonga mai ngā le aonga le nei Faamanatuina Christian School e wa senga maua lunga whasolo lava le i lātou senga mata le ngā iwa i tau lava le senga sulua ma sutolu e whapea fo i tuatu i o lo fo tuai mai ai li ma tamai tai whai aonga e whapea fo i manisi o tama mataine tuai o le aonga ka tala fatu malo le soipua malo koi le tau pati mai le nei tai au Paaftai tātou whaiaonga, ngā nue o wākoi la o ino ala whanau, o le tātou laumua, paaftai tere mo tau sao tāua. Malo lo sa ile malo tātou walaulia, ia whapia fo ile malo tātou utunu. Malo lava lo sa, te titi lava, ia awhamai le tātou savali le nei taiao. Ia, aro so mai tua i le kolisio Faamanatuina, te tasi o aonga o i loa Tausaga o lo kapena, le eka la tautua i tono tātou aonga. Tātou tunu le aonga tulanga lua o Sangata Maria i SAVALI FAAALOALO.
After Patutua College, St. Mary's Primary School from SAVALI, one of the oldest schools in the country, and is still one of the all-girls schools that is still exists in the country. Alo patai, kumaitai, lei. Nato laumua, sangata Maria, lalo taitainga, le pionga tumaitai pule, ya iveta, vui vai pale, ia papea le paia o le ainga pa ia aonga. Alo patai St. Mary's. Tai lava, tai pionga, tumaitai pule va pe foi, Malo pa ia aonga. Lawa anga ia tu lumol malai lumol mo tenei malala tu faalo itu mai sepat tele mo rai fa nau alo e wa sem faalo le nei tau ia wa ko le Faamanatuina lo Tutoatasi Tai lava pule o tato pulaumua ia o rainga paiaonga ia nisi koe o rik paiaonga o tato patasi ia so paia mal tato kolisi o sangata Maria anganga Cristiano mai le mei vai moso alo sai St. Mary's Pito Lua ia o tato masenga pau la tau leo wali ia 12 or from 6 no lava ia o lato ai masaki lava ia o lato fasoro le ula te wila ia lalo le taitainga o le pionga tumaitai pule le petiana sina fitu papea le paia o le ainga paiaonga ia ai meise foi nisi o tamaitai sa o lo papena na ngā lulu e pea i to tonu al tātou laumua o sangata Maria. One of the biggest groups this morning is St. Mary's Primary, St. Mary's College, and of course the Old Girls Association. And St. Mary's College and St. Mary's Primary is currently under the supervision and auspices of the SMSM, Sisters of the Society of Mary Order. A round of applause for St. Mary's College. And also one of the most beautiful colleges to produce beautiful former graduates, beauty pageants, judges and of course successful development in all facets of the economy and in Samoa. Thank you, St. Mary's College. St. Mary's tai o pionga le mai tai pure ta pera ainga paiaonga mo le Tausaga taua alo kaptai Malo sai salvasa mai au Saya sana lang ulau tulis ya wangai salam malari lei o tatu saya society ya maya ya patalo fatu ila pionga lupe matsila ya sala paling pola mai tai prestene papel ia le tuai le tatu la mua tangata mari paptai so sao taua le atina ina tatu atnu ia papel to sao ia wa to sing o tatu la mua i vai moso paptai well done. Ia ele ngata foi na o sama tsai a wina i au to tsele la foi au 5 le laina le hey Malo Mary alo paptai smoga do lava alo paptai tele mo lo tupsao lava o fai mai faalo o dato Malo faalo ia paptai tele mo lo tupsao taua St. Mary's Misfoia mai tai tuai o le aonga. And also good to see you, our legend skipper, my Masinu Sitsa Matau. Ya, so matato wa ona tunangalua
Wailima Primary School. Lalo vainga isunga kule aonga ya Iuni nasa walpaia le ainga paiaonga. Malo paftai ile Tausaga wale wino anu mfanau. Paftai ile tautua matamela. Ile tato nabua. Ya so mai loa mase tasine au tarabo ele Mrs. Tausaga. Ole au tarabo lea o tato ekalesia spitu. Foi e aí Faamanatuina lo awaile au talabou na sufito to e fio mai Ya, o dato patasi poi, manisi poi sui o dato au talabou wale kalesia sufito mai tokelau ma taitele lava o Tausaga tato Faamoimoi e taiao Malo ni e mai e tawatu ai au no le fatasi mai le ulu toke lapo ia tonu foi o le pia wai mai foi le o au talabou mai toke lau le kalesia sufito e lango ia le fatasi mai e fai foi ma le ulu toke lau ma se tasi o wala ulia faktoa o le tato Malo fatai lo toa wai mai o matingo fia il Faamoimoi. Ya, ma nisi po dato o talabou mai fia dato watunu ma do fatai kalesia o dato foi pitola ya wal singo dato tuplang talabou o se manuia o Samoa na tele lava le kalesia. I am told they are currently holding a camp this week. Thank you very much for your participation this morning. Robert Louis Stevenson Primary School in Lotopa. Ya, lalo kainga le pio ngal kumetai kule. Ya, pia kibo. Ya, so atuai ole tato polisi. Robert Louis Stevenson College. Robert Louis Primary School is currently located in Lotopa, and their new location is currently being built. The new building is currently being built at Tafaingata, and that project is near completion, so around sometime July, August. Malo lava sa. Mai atu na masenga fao, e bitu bitua, ya malo pakai, ya papea de pianga tuai kule, mar ia ora inga faiao, ono a wina alu fanau, mar tato laua I Tafaingata. Ma tai. Staff and management of both Robert Louis Primary School and College. Ya, so mai lola ia ma se tasi o tato wa o ngai kalesia, the All Saints Anglican School I Marifa, lalo wa ainga de fatua ya Rachel Solomona, ma ia o ainga fa ya o nga pa pea ya anu fanau, o lo awina I tato wa o nga ale kalesia e ngelangi I Marifa. Alo patai, I lo fionga le kumai taikule, ia pa pea pa ia o ainga fa ya o nga, ya maanu fanau o tātou laumua I Marifa. Ya, na so mai nola ia ma se tasi o a onga I le misi. Le laumua o le a eto, e tātou kolisi lea o le Fifi. Le Fifi College, one of our schools here in town, and one of the largest schools in the government. Le Fifi College. Under the leadership of
Escriva, Mariah Lawano, and her staff. Você SAVALI FAAALOALO no Tutoatasi, tanto polisi le fifi mali fanel. Malo Faftai, le fifi la bua o le aetu. Malo raba Faftai. Olo yai le anamatau, ao tautua. Ao tautua. Faftai whanau. Ia Tausaga. Ia olo yai foi masena. Tonu ai o le masenga ia nai le pito i tua ma le tātou la mua ma no whaftai e tūtou whanau ia a lo i pupuru mai tua e whionga e Spuiva Mariah Lawano ma le paia o le ainga pai a oma o lo ngako ma le nanuenga o le awina ma le whanau tasi nei o tātou a oma pito siu tūtenu Tausaga te tasi whaftai Spuiva ma paia e le ainga pai a oma Oh, Tausaga, pule. Malu koyo, into my side koyo ama. Masu koyo na umoa ni bibi. Ya kono Tausaga awa. Ya mapulupule kitua, isi koyo, tamu teni tuali. Ari tatu la mua. Anopa, hai. Thank you for joining this year's celebration, the Fifi College. Ia, so mai loa, o la tau na awina i skolsipi, ma Malo Saina. Walong whanau o Samoa o toi foi, manuia mai, Tausaga i fia na awina i Saina, lea o tautua, i tanga luenga ese, papakotonga tatu Malo. Malo Faftai. Malo Faftai, ai tele polo Tausau taua, i le nei Tausaga. Ya, so mai loa ma se tasi a oma loa foi lan tautua i tonu o tātou atunu o le laumua na nei o Whelena Marisi i Muriwai Paris Brothers Primary School an all-boys school here in Muriwai led by Brother Siosi Iuni and members of our staff. Many of our leaders, both politically, in the church, in the business community, were once students of the Marist Brothers at Muriwai, and then continued on to the college that is following immediately behind, St. Joseph's College. Thank you, Marist Brothers, for your contributions today. This morning, Malo Faftai. So mai tua la watu malua malisi pelela Muriwai ya o tātou polisi longo wa Sabato Yosefu mai ala fua mai sapati tele na o polisi tasa kule nei polisi watu tele na batata la polisi tātou kuma la source try kata lele ya sawa wina o tātou la kwa Sabato Yosefu malole famanosi malole sa tātou polisi. Malo Faftai Sabato Yosefu. Nalo le taitainga e kontua ia Anne Marie Tauilini. E le lewa tele na amata la tautua. O ia o pule a aunga. Ma le tātou laumua. O lo whawai le tausisi i mea au pito le le. O te vai atu o lewa. O sui le whasolo le tātou a aunga. Tega o Tausaga o luna te wila. A lewa whasolo le i le una whala. Malo Faftai. Anu whanau o le tātou laumua. Sabato Yosefu ia fua. Ia
alo iai pea ia nisi po ia o pelela mātua o lo ngā lue pea ma kai aonga pea toi mo tātou aonga ia so soani le pionga i le pule aonga ia tau lidi pionga ia brother Kevin O'Malley ia pa pea ia le pionga ia brother Dave Lavi ia o nei pai Tausaga e Faamanatuina ai e pitu su 5 Tausaga tanu whaawae le tātou laumua Sangatu Yosefu. St. Joseph's College is also celebrating its 75 years of since its establishment. And of course today is a special day for them. From here straight to Alafua to keep on celebrating. Hello, Brother David. Hello, David Tawidini. Yeah, ma mule atu itua o le papa potonga tamu mteni tuai at marisi potonga Samoa lana mtaitainga le pionga prestene ya amua ming lainwai ya matato patama kwa marlani kwa manindale ya papea selausa Dr. John Aching pionga ya brother Kevin O'Malley ya manisi mani ya auma And of course, one of the colleges that have produced some of our famous rugby players, some of them who have moved on to overseas contracts. Thank you for your contribution, St. Joseph's College. Ya, au te vai atu la wari mai pito itua o talavau la tau ia la tau aveina e ngaruenga whaafilela i na tonu o tātou la mua. Alo, alo la whaafitai tele mo lo tu sau, ta ua le nā wanga iatu, ia ma seu whaalo poi e tātou Malo, e maise le nei tai au mātingo pie, whaafitai lo tau au e mai. Whaafitai mo lo tu sau ta ua, le ngate le nei aso, ia whapea poi toni se tātou wa tinu i tō whinga matute. Malo whaafitai. So mai e tua Samoa Bureau of Statistics, ia e taitaia e le pionga ia leota, salani ali e lua leota. Olo o taitai atu lantou savali, ia e le perifeta numerotasi o le Malu John le misio, whaafitai lo tātou ofisa Malu, ia mo whaamalosi, malo lau fionga leota, manuia le nei aso i fiafianga. So mai tua ia o le mtanga luenga Communication, Information and Technology ia o lo o whatauteia e le fionga. And of course we have the Ministry of Communication, and of course their CEO is one of our MCs this morning, Afionga Chris Hazelman. The Ministry of Education and Culture. A round of applause. Asi ne utanga luenga to tele to tono tanga luenga umar Malo ia ona olo la tau fo na matau ia de itau pai ia o ina fa na o Samoa paftai tele mo lo to sau Yo. Ole le paftai tele. Ia so mai ai ia o le tātou paenga le tua nei ia o wata o vasenga o asiasi a onga ia manisi fo ele pulenga ia o lo mulimuli mai ai tua na lo whaftai ei loa ala de lei alo fisisilia la de lei fo le tua ninga matanga wenga malo ai au fa maupopo. Yeah, and of course we have the Office of the Public Service Commission. They are the faces of the government services with their ongoing campaign of Talofa with a smile. Hello, Pisasi. Malo whaftai Pisasi ia yonga ele mikrofono runga ia notu maua ai e wape foi mo malu meso foi le whainau tusi Malo whaktai mo loto sau taua.
Ya, ai so mai se tasi nei o a nga mata tono tatu atunu. Little Wonders Daycare i nei Savalalo. Ma ro pa tai le pema mai tai pule pa ia o le ainga pa ia o. Ia no so ia le o mai karesia le pakasa le komisio nu au sala i no foari. Dalo le mainga o le sunga pa pengainga. Ya Reverend for Tim Posese. Ma ro pa tai tātou la mua o sala. Tai la o pionga le ule aonga sunga whawhengainga i a kotimu o le paia la inga whai aonga o tātou whatasinga nei tai ao. One of the mission schools in the country under the Ecclesia Faaputukutonga Christian Samoa. Malo whaftai tele nua o sala o sunga le ule ma pe foi limtu mai tai whai aonga e mai se o whanau aonga mo lotu sau tau ane nei Tausaga. Ia, so mai e ma le tātou polisi mai lunuenga St. Paul 6 College. Lana rwa inga le pionga le kule aonga i a Pola Mose o le paia o la inga whai aonga. Ia, along whanau o lo au ina tātou la mua. Alo whaftai. Ia St. Paul o lotu. Awai mai i nei tai ao. Nisi koe o tamu tini tuai o ane tātou la mua. Ia, so mai la ia o le tātou venga BCC Accident Compensation Corporation. Ia, tātou le venga le venga o te for joining us this morning. So mai no ma se tasi polisi mai de Ecclesia Catholico ya o le laua tam tene o polisi o sanele i momoa tasi ne o aonga ya o depo wa to le ono sfutolo Tausaga taru fa vai tu sala va Tausaga na Tutoatasi e tatu atunu ya vai poi mo le tatu laua lalo le tainga le pionga mai taikula ya unasa pa per pa ia la inga fa ya onga ya fa pe po le fionga ya patele Justin ya Malo lava na doi so mai tua o le polisi se tasi polisi i tonu o pia Malo Folk College i taia le fionga de pule pali le atu fale lasi tavai tasi foi nei o polisi to o tele i tonu o judatu wa tunu. No, ado lava patai, alu whanau o tato wa onga polisi o Malo Folk. Ese SAVALI FAAALOALO ai auma tanvasa ya masalope mawase se lawo le SAVALI le nei e whaatasi ai ma le lenga. Sa o le lei misa Malo Folk ma le nei tai au o le toninga masani lava a Malo Folk i e lanu mu skete mu ma le au tino pai ma le fusiua tu mai tai va pe foi ali mai tai watu le tupito i tua o le SAVALI o lo anga i mai e lima tu mai tai pai aonga ma lo pa tai tele o lo tu sao le nei Tausaga Tai pari ya mare ia o le ainga whai aonga mo tu sao nei aso. Ya ai so mai tua ia nisi koe tamu teina tuai a le tātou lau mua i Malo Folk aftai. Malo le on sai ya e tātou au fia le nei tai au. so mai e le mo se tasi o vaenga ma oti tanga luenga le Malo so mai e fila wainga manti na ese le pito i tu atu o le pena ia o loo fio mai ai suio
patun sili masui tanga luenga vai taitasi e tanga luenga o ngā luenga pla wainga tinae ia o le pionga le bisili pui tupa i mausimanu pulenga pla wainga maala tele lo bisili o pulenga sa ngaunga leilani ngā lugau a whaia lau whai ngā luenga se lau ono se pulu maritasi iwa spulu ali kitu spulu maritasi tamaitai pulenga o swavai ofisile pulenga le pionga de ngaptasi kui maono Dominic Swaka lau whai ngā luenga lau whai ngā tau se lau maritasi lua se lau spulu ono ali ai valu spulu lima tamaitai Pala botonga marsianga faetise o le IPC, ofisile pulenga po CEO, pau mui pesola i tawilili yese toi moana, au whai o lau kwa inga luenga, tolu se lau wha tolu, lua se lau pitpitu ali, ai ono se fulu maritasi tamaitai. Pulenga wafu mtaulanga po le spa, ofisili le pionga ya soalo, pale lima kuresa soalo, au whai o lau kwa inga luenga, se lau lima sepulu maleiva. Para tonga wa ai Samoa, ofisili le ataua, Captain Samuel Finas, a whae lau whainga luenga lua se lau marpitu. Pulenga malai wa alele, a whae lau whainga le ofisili o pulenga tu manuvao whaafonu e vile wharepatu. Pa pepoi au nanga wa ai Samoa Shipping Services. Ta pasila whae leo o alo i alii i puniu Filipo. A whae lau whainga luenga, se fulu maritolu a eono se lau alii ma tamaitai seila. One of the largest sectors joining us this morning is the infrastructure and work sector. And we saw earlier this march past is being led by 8 government agencies. Thank you very much for joining us this morning, and you can see the beautiful, hard-working staff. And one of the sectors that have essential services and staff are working around the clock, 7 days a week. Le ministère de Susulu, le firme de Susulu, Cédric Salessa, processusta, ma le CEO pour le officier, l'Alai Salano, Francis Brown Mopena. Management is Fulu Malipa. The divisions is Fulu Malitolu. This year's Independence Committee uniform is guided by the greenery theme. Thank you, Ministry of Natural Resources and Environment. So mai tua tat ofisa su tusi al tato malo laro le teinga le pionga ya kui maono Camilo ya papel pa ia o la togo lo nga lui tonu al tato ofisa malo faktai Malo lonsai Paftai lo fionga le malpulenga ya wotoi fa mamalu maya tato tamaifu wala na ia e whailunga tiliai ia tato Tutoatasi nei Tausaga. And up next we have the Legislative Assembly, Office of the Legislative Assembly. The Office of the Legislative Assembly also falls under the portfolio of the Minister of Communications and Information Technology, Honorable Malo. And one of the largest offices and contingent we have this morning, led by Afionga Satama and management of the Office of the Legislative Assembly. Thank you for your hard work this year. And you still have a lot of work coming up. Afionga Satama. Yeah. So mai loa mo se tasi nei o polisi lawi loa le kalesia e whakasa o le polisi.
Round of applause, ladies and gentlemen. Thank you again, Samoa. E na vai na ufema vai no tusu pono awao o le faaaloalo. Ia, o le kulisi alu mo no fou, mai marua, ia le na mai longa ina le se lau tolu sulu lima Tausaga, talu na whaavai ni nei la mua. A mai se patupatele, o le tātou kulisi, lalo le teitainga, le pionga ia lupe o manu no le sio biane, ka pea le paia o le ainga whaiaonga. Malo patai na tu la mua alo ko ile kalisia mo pailo ngaina se lau tol su lima Tausaga ale tatu la mua ya so lai tua ya le asosi o tamu teni tuai tatu la mua le prestene ya uru sinete ma ia le lau ya pakela to na ina tatu la mua. Jose Tasile officer nangan Malo ya ulo nafa manfaataya ya mabenga ifafo ya inato utato senga ya mainato umwa ngalulwe bumo o fa tele molo to sao Samoa Shipping Corporations Malo faftai molo to sao na tolo papoina ia va foi tono citato wajunu Malo faftai tele Samoa Port Authority Nafale malvaia wafu mispo taulanga faftai tele molo to sao matingo fie Samoa Port Authority. We have up next its CEO Soalo Falelima Kuresa, who took the lead earlier under the banner of the infrastructure and works sector. And here is the staff. Thank you again. And of course, more from the infrastructure and works sector, we have the Electric Power Corporation. It's such a relief to see you here this morning. Thank you for your hard work. Malo faftai tele malusianga etise power to the nation. Malo faftai tele molo to South Awe mese o nanga. Power Jason Mavictor lai pito luma ya wa power foi tato malo ngalu et fala putsonga. And we have up next the Ministry of Women, Community and Social Development. Led by Luau Doni Navarro and management. It's one of the busiest ministries throughout the year, and you all know why. It's one of the ministries that's coordinating and facilitating the One District program, One District Development Program. Lo patai, lo fiamalao, ia, la fangadwenga, tatu mtangadwenga, lo tautua matabela, ile atunu. Ya mai se koi le tausinga o le tātou whonu whāpai o lo tonu o tātou o tunu malo ngā lue, malo sa, malo whai la pala. Tasile matanga lwenga na tale lua le vavea wale wana sao Iuni mata pena malo le matala. Ya, so mai loa o le tātou wa onga a mata mai mata autu palatai. Ya, mai se le pionga le mai taipole Iyo la inga whaiaonga. Na onga mua lea wa o mai whaiaonga ai leo mai tamaiti. Lo whaftai. Ya, so mai loa ma tātou wa onga tulanga rua mai Wharewha Primary School. Lalo taitainga
From the Norma district, of course, the Falifa Primary School. A round of applause. No, Malo Faftai, no Fiamale, my Taipule, Iorai of Ayaoma, Yafa, Bear Fanau, and that's all of Mua Fafa. Ya, iso mai loa, ma se tasine o asosi fau, artato mano, ya o le asosine o la fai musika. Samoa Association of Musicians. Malo Faftai, ilo Fiamale Pristene, ya, on the now, but we to fiber. One of the newly established associations, and that is the Samoa Association of Musicians. And credits to the Ministry of Commerce, Industry and Labor for assisting the association to set up its association, as well as its activities for this year. Daily seasonal work program. Lord, for the Tutoatasi Development Trust, the H2 daily seasonal workers. And Masama Misa, no vai, Yalan Iva Putonga, Lanu SSC, Yama Company, Astalia Manusila, or over Penana, Lua Lato. Ya, leo mai la Tausaga lui estadia ia fa pe ko le company Mr. Apple in Iuni. Malo lava. Of course, every year we see the presence of the those who have been on the seasonal workers program, and of course each group represents the company they have worked for or they are currently recruiting from. From ai au mamisa o loo sui lava lanu o tōringa mai vaenga te tasi o nato fōlea o lo whakasui o company SSC o loo ngānu roi hea ia tunu whafo. It's always a joy seeing these youngsters join us every year from 3 o'clock in the morning up until all is completed and done. Thank you for joining us this year.
Ministry of Agriculture and Fisheries, led by and Management. So I know the Scientific Research Organization of Samoa for its trust. Yeah, no number of German, Kunek, so primary school, Tutoatasi, Eva Pusi, Usanesi, mais Pateli, Larry, Ina, Unajawa, Yaoma, Yasole, Pasel, Lorava, Yasuma, Yaoma, Bear, Ina, Yaoma. No, nada más. Esa decisión posible. Sabe ya, isso foi a data inicial, na pegar a nada. Isso na data mal, sabe? Ya, só uma hora aí. De forma que ya, mas essa foi a data cada uma the Sheraton Hotel, Malo tenant, in Miami, SSC, la cultura, the Lima Malo, we have the management and staff at Sheraton Hotel joining us this morning. Thank you very much to the management for your attendance. Next, we have our football Samoa. Those who are looking at our soccer federation here in Samoa, the global sport of soccer, under the leadership of Faamanatuina, Dominant, and Lora Mayatuoya, Manayakudela, and Tinaina Foya, Taroma. And of course, thank you Faamanatuina and the Football Soccer Federation. And of course, up next, the one and only Ministry of the Prime Minister and Cabinet. A round of applause
to welcome the lovely and beautiful greeners this morning. It's your Foilo Officer City. Thank you for joining us this morning and thank you for your hard work. Malo Fiso, Malo Sa. And up next, we have the Charitable Trust, Ecclesia Faamanatuina, Cristiano, Yesu Samoa. Faaitaitele lava moloto sao Iuni tayao. Alo faatai moloto sao taua. Tutoatasi Iuni tayao. Mais patipatitele, tatu malauria, faaitaitele marorong sai, faaitai la waimai tatu Faamanatuina nei Tausaga. Misa se kasi ne o palado o siwa. One man dance through Palula. Alo faatai to o pafuea nei po kalama ya wina o tareju. Si Samoa todo tato Palula. Alo faatai. And yes, of course, it's all about empowering the younger generation to learn how to dance. Ya, so my name is Kanari na tutele mtagawewe kwa maru. Hayo kujina kama ya iono ya ana de Roma. Ia ndema ya ato sia. So kwa maru ni no. Ministry of Health, thank you for your participation this morning. And of course, the support of your Honorable Minister, Malasi. Thank you again. Yeah, sorry, Samoa Medical Association. I told you, but more bad than soon. Need to try for mine. Tausaga And of course, they just completed their annual general meeting this week. Yeah, but that's on the phone there, that's on Malo. Oh, yeah, recreation, Ministry of Sports and Recreation. Lalo na bahala the Ima. Yeah, Sumaya, Tuatua, the Montapa, Temi, Pat, Iale, Alfenadena, yeah, Maria, Taino, The newly established Ministry of Sports and Recreation under the leadership of Samoa Party. Ladies and gentlemen, this year marks 50 years of our partnership with the People's Republic of China. And we thank His Excellency the Ambassador and all of our staff who are working currently in the country in different ministries and partnerships currently taking place in our country. Telling to our partners from China. Yeah, Tasina, Apatu Matele, yeah, Otato Paanga, yeah, my Sina, Patele, to South and Tayao. So, to a tour, Manahawa Falifitu Primary School. Para ele fez o Falifitu School Manupá. Uma escola na outra, até foi no Marolini para trabalhar uma carta que ele não usava. Até foi ele no lado da sua e essa parte de mistura o banho para ele a carta que ele não usava.
before God. Thank you for your participation this morning, as always, every year. And we welcome our friends from around the region. For your contribution this morning. Side EMC, so here, Ministry of Customs and Revenue. So side, the Kule. Ministry of Customs and Revenue, led by Fonoti Talaitu. Sekretari ne itu Malo melongon kalangan kalau sepito Samoa ya namu. Dengan terjalan bau terjun malam itu, dapat berkoi bayi Malo. Lomba koi Samoa terjun lupa bayi Malo Samoa. Amat malam malam saya ingat Malo malam Tutoatasi. Dia nak pada bayar terjun lupa bayi itu. Oleh uai pada mia Samoa Tutoatasi. Ini tersimba. Olua ya pema ya yeme aka muna mulu lua to kama ni koi ni toku pa kule lupanga ya pema ya yeme na au tapa ni toku pa mio Samoa ni pa ila lona sepulu malipitu utulai ya ya pema saka pitu olo boy pa mio tumatai Samoa male Pasifika atoa telepo ya ni tumatai ni tumalo lo tupanga sa ona Malo pa wa pia ona litele na wenga na Malo ya kwa bisnisi chosi na wenga titono Samoa macho papo ya kwa shule tu Malo ona pesa tatua kwa ikule toki mawo luma kitato Malo hata tele ile mawo luma ona tuwa na mai ile yaso. Ladies and gentlemen, you have in front of you the Faamanatuina District Council and of course the hosting council of the current Prime Minister, Honorable Iuni Naomi. After telling Tatu to Malo, Tatu Fiala.
So mai tua sui o le pono whaamai, no taiteia koe le kionga tu pola, koki, ia wapea koe le maua luma le atioara, I tina matamaitai, wapea koe whailaunga matamani, whataitele, kolo tu sao. So I official person Mahama, tele na office is public trust, tele na government kule, ia na vile ya tele atala ile mfanya fatino kaje na vile bea ni hai kana wena manosi au kana wena tupi na tele na kama ile santiti maeva hai ni kapea Malo pakai ni tato tangan menga marus pakai to pasoa kai ko to tua matbela mole matmia vai na umar malo ni katudar ni tato no amas pateli mole tato tangan menga tupu. Of course, the backbone of all government services and agencies, the Ministry of Finance under the leadership of SAVALI FAAALOALO. And of course, under the auspices of the Honorable Minister, Honorable Lauti Muia Afua Welese Ma'ai. Thank you for your participation this morning. Our also na faya mato pe atele atu invoice. Malo patai, ai le filma mai te pule va pe vuelo filma big star. Yeah, so I know that you can toma issue tanto tua Samoa Life Insurance Corporation. Filma pule ya per mano, não vai ganhar ya dor tua kubolka no. Samoa Life Insurance Corporation. Of course, we have members of the SLAP board, management and staff. Make sure you head down to their main office just across the road to make sure that you get your life insured. Tua misama ai au o le savali muni le o a mai le tu sai ai fodi mai o ai na tata Tausaga le mano fi tu mai a sua mano fa le lua ai na Of course, we save the best for last. The Malo Samoa Association. A round of applause. Malo Sa, to Paulo Tato, para Putongo ni Tayao. Malo Association continues to educate and restore the importance of our traditional tattooing. There are numerous tattoo artists who have come together, put together our association in Malo field. Mas Serena, Aso Sa, Malo ya, oleh Fatismai, ya oleh Tayao. And of course, how can we forget
society, ladies and gentlemen. A round of applause. Você é o nome do Tucílio da Taua, para a Taima no Tautua, e a Taima no Taua, e a Taima. Malo sai ya tanto malo faruhia ya anasifu malo no kaio tanto tutu ya kafai ya tuai ya tanto savali faaalalo ulimwengu watu maendeleo utata kwa sarufia formulaso ya kulegi watu la vai foi la se llama mai afifiana utana gani ya pio forma ile ya filme ile ya sesi ya tulelea ya algo sasa afifia tatu malo sabini utatu Tutoatasi. Before us is the police mass band under the leadership of Inspector Tausaga, who will be performing a number for us this morning. Yeah? So we are.
le ua whaaro mai le whawhiawhia whionga te lea mesa le malo le malo. Whawhitaitele i rautu sao i nei tae au. O te tāpāma le whaaloalo, le ua whionga i te maitai pāmia, le ua whionga i te teifono, o le komiti o tāpenanga, Tutoatasi, Faamanatuina, rono sikutoku Tausaga, tātou malo Tutoatasi, mo lau Samoa. Prime Minister. Samoa ile nei tae au mata ufi. Ua whafunga le tua, i tātou tāra na osi e ala le sāmi ngā rutu whaafitai, ile a whiawhia na nafi. Whapea fwoi ile nei tae au. Ua o tinu leuto, o tau le ai, ua tātou pati patia le whainonga ina o le ono sifuru tolu Tausaga, o le mālo Tutoatasi a Samoa. Ua ta oto i mata mo fie, le malelenga lana whionga i le au mamalu o le malo, i le tae au ua mawai. Ua mai a foi o na utu pupu ina fulu o le senga ula, a wapa ia sau ngata o Samoa. Mai ona tumutumu maunga, se ia o atu i ona fatu tu loto, i le malelenga a le au mamalu. Ona umanatu lea, o le a o le toe a fea i le tautalanga. O pa ia o Samoa o se tautonga ai e sa. Au le so e le mawai le anganga whaafitai. A wae ui i se naunau o le tātou Malo, ma se tāpenanga al komiti o le Tutoatasi sa fuafua ma whaatulanga. E le taunu pe ana le ai le taita inga mamana a le tātou mataisili. Le tātou whaafitai le atua, o tātou maua le lao le lei nei aso, e whātau nuai le whamoe o sia o tātou atunu. O le ala lea, o so se whātasinga tele al tātou Malo, tātou te mua i tā pāle no fuarati o le lo whatu noa, e te pule mai lona anganga. E peo na saunoa iai le taitai o le sauninga, i le nei tae au. O te whawhitai atu i lau whionga i le mamalu o le Malo, mō lau malelenga. O le nei sauninga whaare Malo, e sanga whaamanatu mai e pēa, i o tātou tūpulanga, whaapea tūpulanga lalovawa, osi o tātou atunu. I lo tātou tofi, o le Malo Tutoatasi, na au mai e le tua. Tātou te lalango whaatasi e vani ma pui, e sufi, e whaasolo, matapui, Samoa e ne ingalo. E ui na sauana tātou wholaunga i li utau o whainga Malo whatemokrasi. A e le ave sea le mautau ave, mai o tātou tua a. Samoa o le ainga, o le atunungu e while mu, e whaavae i le atua. O te whaftai te le atu i le awhia mai, o le paia o le atunu. Ai maise a onga, i tā ngā ruenga ma whalapu putonga, o nuu mawhio anga, ma komiti SS sa whaatino, la tātou SAVALI FAAALOALO i nei tae au. Whaftai tele, le whamau popo, whamaro le taupati mai, ilo tātou whamoemoe. O te whaftai atu i lau whionga i le kōwana sili, o le Malo tutuila ma manua, lau whionga pula ali i niko lau pula ma lau whalitua. I lo lua awhia mai, tātou te mōri mawina le whamoemoe o le nei tu o le tātou mauti tele. E whapea fo i lau whionga i le ulu o toi lau ma lau whalitua, i le awhia mai, ua mawalunga le nei aso, i lo outou tala au mai.
Ia manuia lau fionga le au mamadu o le Malo, man masiofo. Ia soifua lau lelei o tau isui o le fono sui tofia. Le mawalunga o le tawhatolu o le Malo Tutoatasi o Samoa. Sui o Malo mawharaputonga mai fafo le paia o le au whaingaluenga tutofia le atua. Aia le paia o Samoa i ona tūranga wharupi. Ia manu ia tele, le Faamanatuina o le ona sfultolu Tausaga o le tātou Malo Tutoatasi. We have now come to the end of the celebration of 60 years of Samoa's independence. We welcome every opportunity to fellowship and to share on the essence of sovereignty and the success of our democracy. In this juncture, let me acknowledge all those who took part in the march past this morning. Thank you for supporting our program. It was especially joyful to see all of you enjoying the occasion. To our guests of honor, the Honorable Governor of American Samoa and the head of Tokelau, can I thank you for accepting our invitation to join us in celebrating 63 years of Samoa's independence. Your presence has made this occasion more memorable. May He lead you safely back to your homes. Lastly, let me acknowledge the contribution of our development partners over these many years of our journey. And support for Samoa. God bless you all. Soifua mai Emmanuel. After yet, Samoa ngalo fionga i Balbia, tai fono foi o committee o tapenanga o le nei Tausaga i Tutoatasi. Ia o te tapa ma le faaaloalo, ia le pai o le sauninga tātou tutulai, a o taitaia e taulelea ma le whaidea leo i le pese lo tānuu, le whai upu mua ma le tali, o na o tāpā leo le sunga i le whawhengainga, revena i soli, e whaihu le nei sauninga e se te tātou tutula. Vai lau nga nuu sola. Tu manga I whanua u mau.
sa ato atasi al tama ita e Malo Malo a se to atasi fo yo songa i miti se i mafaufaua a se pula u ma vaenga nei tula tala a tu mai i le taiao e te whangotai a whai e tei loa au le fiafi e te alalai mata te tele i tala o evangelia ni ma vaenga alo tatu ori i le se alofa e siri le nei o se tangata e aveso na ola e sui e se si ola o lau polo ingal nei a te utou i utou whialwhani wha apeo no ua lofa atu i a te utou. E tu mai o matu lunga Samoa, Samoa i Samoa, Samoa i tunu e mamao, matu Malo wala aulia. Lo manuia le tua oel te male alo male ngana, a tu mafuta nei e whababau lama. Amen. Amen. Manuia lo si singafu. Ya, le paya o sauninga o le ua mai e manuia le Faamanatuina e sauninga lo ia o le ono sfultolu Tausaga o le Malo Tutoatasi o Samoa. Ya mai e family tele o le ua to le ono sfultolu Tausaga o Malo Tutoatasi o Samoa. Ibib. Family anga mo tatu Malo Faaaloalogia o Samoa potpoto ibib. Family anga mo le tu e whamai ai Samoa. Ibib. Whawhitai. O le fo i whawhitai lau whiong patele. Antonio ma lau whionga te akono so pene Samoa. Mo le Tausaga o le mota a whioi tatu walaubia. Mai se mtanga aluenga e kale se katoliko mai momoa. Whawhitai tele mo te unga matangu fie. Ya wa whioi le pai o walaubia. Ya whio mai lau whionga i lau Malo. Mai se o tatu Malo Faaaloalogia. Whawhitai atu le pai o le tunu. O maia ona sao no le taitai o le Malo to sa matu pala. Mai se le pai o le sauninga. Whawhitai tele a whio mai mtala mai ao. And to members of the diplomatic corps and all our friends joining us this morning, thank you again for your presence until 2026. And we meet again in the grace of God. God bless you. Have a great morning. Thank you.